سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما. Terima kasih banyak sama Bupati mengunjungi saya makan sahur bersama semua sama-sama keluarga baik sama Bupati. Belum pernah ada kayak gini Bupati ini datang ke rumah kami. Ya, alhamdulillah saya selaku Bupati Aceh Timur bersama teman-teman dari rekan wartawan Aceh Timur sahur bersama di rumah Bu Ida. Kebetulan Bu Ida ini sahabat kami dulu waktu di Bumi Flora. Cuman beliau kondisi karena dulu konflik, suami beliau juga meninggal waktu konflik. Jadi kami untuk mengunjungi dan juga mengantar bantuan sedikit ala kadar untuk Bu Ida. Sekaligus sahur bersama. Ya, mudah-mudahan kita semua berkah diberikan Allah Subhanahu wa taala. وصبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Aceh Timur Bere.